Shubor na kashlem jong unong san Hima. Kalumpung yelek kai jong Shillong Premier League arajar arpusau bala penyai jong Shillong Sports Association kelas Sdang ke kanre trik risau arajar arpusau ha SSA Stadium kabah ke first ground polo. Hagani kalumpung kila dan hadu uspau trik kinhon kibalawan banyak simbenta kibakin thum ya ke ladu jong ke ayam ke balala ke Maulai Sports Club Pat kumjuru ke Rangdajet United Football Club ke balawan Baar ke Shillong Lajong Football Club Langsning, Renti, Nong Thmai Sports Club, haringkat ki kiun hon, ki bala keu kerdan Thmai, kata ka ladu jong ke First Division, haka ayam ke bala la, ka Lightcore Sports Club, lembat ke Nongrim Hills Sports Club. Haba pai shi ke jing yakun jong ani ke sngi Sdang, ka Sawmer ka layok Khur ya ke Jingjop, hadin bakala penlem no ya ke nangkeu irat da laiko laar, na ka Sawmer la thep do Diego Krim, u Hilford Linkoy but u Orestar San kat ba na nangkeu irat la thep dau isak wan lal peka but wan penchngai nong Sdang hagawai pat kajing yakun ka balalong kam haswa ka Nongrim Hill Sports Club kala job de ka walk over hadin baka Lightcore Sports Club kam sim lawan mi Shamadan na ka daw bakam pat sim laban pendep ya ka centralized registration system dan ka CRS bala pentrei kam de ka All India Football Federation